tunruma chuan Portugalina kumina FIFA World Cup khel tura anram tana fe chuak tur an kau player somni parukte kan bi chiang vele dona Portugal team chungchang hi kan soizau tel don bokani Portugal hian player somni paruk an kau zinga hian goalkeeper pali an kau tela heta hian Diego Costa Porto goalkeeper rin rol kum somni paruk mi wanglai mangmek hi an kau zinga atela ani hi Portugal hian a national team number 1 an man mek ani hian kum sangni somni pakhat atang khan Portugal senior team tan hian a khel tana tun thleng hian match somli pahni a khel to ani Portugal tan hian age level tenen huam vekin under 17 a UEFA European under 17 championship a sangni somparu khan Portugal hi no moya choi puya kum sangni sompariata Portugal under 19 team UEFA European under 19 championship a champion pui leya under 21 level a sangni somni pakhada khan Portugal under 21 team UEFA European under 21 championship a final athlen pui leya ma se an champion zo talavani Portugal senior team tan hian champion no moi pakhat choi to in chu nikum maya an choi UEFA Nations League no moi kha ani Diego Costa Portugalina goalkeeper rin rola an nei mek hian FIFA World Cup sangni somni pahni kha a khela khamitum khan Portugal match zong match nga kha a khel kim vek ani Wolverhampton goalkeeper Jose Sa hi an kau zinga atela ani hi tuna kum samthum pathum mi ni in waithalam ani ve tameka Portugal senior team tan hian kum sangni somni pathum atang khan khel tanin tun thleng hian voili a khel ve towa Portugal tan hian senior team a champion no moi voi ni a choi towa chu UEFA Nations League sangni sompare sompakwa season le sangni somni pali somni panga season champion ani na te khan ani FIFA Confederation Cup a kum sangni sompasari khan Portugal tan inland tura kauzinga atela khamitum khan pathumna anni bok ani hian FIFA World Cup ala khel ngai lo Sporting goalkeeper Rui Silva kum samthum pahni mi po hi an kauzinga atela ani hian kum sangni somni pakhat atang khan anram senior team tan hian khel to in tun thleng hian voi ni chau ala khel thunga friendly match cha chau ala inland ani UEFA Nations League ni kum sangni somni panga a Portugal an champion na khan champion no moi choi zinga atela ani po hi FIFA World Cup la khel mi lo ani Turkish club Gençler Birliği tana golveng Ricardo Velho kum somni pasari mi po hi an kau zinga atela Ricardo hian anram senior team tan hian kum ina tangin a khel ve tran chawa voi khat chau ala inland Portugal hian defender hi pakua an kawa Manchester United defender Diego Dalot hi an kau zinga telin ani hi kum somni pasari mi ania anram senior team tan hian kum sangni somni pakhat atang khan khel tanin tun thleng hian voi somthum pathum a khel towa Portugal tan hian kum sangni somparu khan UEFA European under 17 championship a no moi choya kum sangni sompasari le sangni somni pakhada te khan under 19 le under 21 European championship a te Portugal hi final a khel puya ma se final a avan rezoka antang Portugal senior team hi ni kuma UEFA Nations League a no moi a choi pui bok ani Diego Dalot hian kum sangni somni pahni khan FIFA World Cup a match thum a khela kha chau kha World Cup a match a khel om chun ni in kumina hian match tamzo khelna rem chang anei beisei ani Manchester City player Matheus Nunes po hi kauzinga telin ani hi kum somni pasari mi wanglai mangmek ania senior team tan kum sangni somni pakhata khel tanin tun thleng hian match som pakwa a khel towa ani hian kum sangni somni pani FIFA World Cup a khan Portugal tan match ni a khel ve man bok Manchester City center back Ruben Dias hi kum somni pakomi ania wanglai mangmek ni in Portugal tan tlar hnung banrin om ani le tura ngai ania ani po hi kauzinga atelani Portugal senior team tan kum sangni sompari tatangin ainlan tana tun thleng hian match somsari pali a khel to Portugal tan hian UEFA Nations League a champion no moi voi ni a choi towa FIFA World Cup a hian kum sangni sompari ta khan Portugal squad a oma ma se bench a athukui thaka kum sangni somni pahnia match li a khel ta thung ani Wolverhampton defender thin tuna Turkish club Fenerbahce ta na khelta kum samthum pahni mi Nelson Semedo po hi kauzinga atela ani hian kum sangni sompanga atang dei to khan Portugal senior team ta na khela ma se tun thleng hian voi somli paria chau ala inland thung Portugal tan hian UEFA Nations League no moi voi ni a choi towa FIFA Confederation Cup a Portugal pathumna anni khan squad a atel bok Nelson Semedo hian kum sangni sompanga atangin senior team tan khel ma sela FIFA World Cup ala khel mi lo
João Cancelo kum samthum pakhat mi po hi Portugal tana inlan tura kauzinga atela Barcelona alona Khelh mek hian anram senior team tan kum sangni som paruk atangin a inlan tana tun thleng hian Portugal senior team tan match somruk paruk a khel to ani hian kum sangni som panga khan Portugal under 21 team UEFA European under 21 Championship a final a inlan kai puya ma se an champion zo talawa UEFA Nations League a Portugal an champion masak zo khan champion no moi choizinga atel bokani João Cancelo hi FIFA World Cup sangni som pariata khan Portugal squad a atel phak lova kum sangni somni pahnia ero match li a khel thung PSG defender poimo Nuno Mendes kum somni pathum mi po hi Portugal tana inlan tura kauzinga atela ani hian kum sangni somni pakhat atang khan Portugal senior team tan a khel tana tun thleng hian match somli pathum a khel to Portugal tan hian ni kum sangni somni panga khan UEFA Nations League champion no moi a choi ani World Cup a hian kum sangni somni pahnia khan match khat a khela khami kum World Cup a khan Uruguay laka chau match khelin abak chu ain lan talawa ain hliam zui ta ka wang khan match dangte po kha a khel thei talawa ni Sporting defender rin rol Gonçalo Inacio po hi kauzinga atela ani hi kum somni palimi ni in kum sangni somni pathuma tanga Portugal senior team tana khel tan ania tuna hian senior team tan hian voi somni a khel tling ve to Portugal tan hian Nations League no moi voi khat a choi to ti lo chu lotlin na soitur anei lova FIFA World Cup la khel mi lo zinga mi ani bok Renato Veiga Villarreal tana khel me kum somni pani mi po hi kauzinga atela ani hian kum sangni somni palia tangin senior team tana khel tana voi som pakhat ain lan to UEFA Nations League no moi voi khat a choi to wa FIFA World Cup a ala in lan mi lo thung Benfica player poimo an defender tha Thomas Araujo po hi kauzinga atela ani hi kum somni palimi ni in anram senior team tan hian kum sangni somni palia tangin ain lan tana match thum a khel ve to Portugal tan hian champion no moi ala choi mi lova World Cup a po ala in lan lawani Portugal hian midfielder hi paruk an kawa Al Hilal midfielder kum somni pakomi Ruben Neves hi an kauzinga telin ani hian kum sangni som panga atangin senior team tan a khel tana tun thleng hian match somruk panga a khel to ma se UEFA Nations League a champion no moi voi ni a choi to ti lo chu Portugal tan no moi choi sei tura nei lova World Cup a ero kum sangni somni pani khan Portugal tan player poimo ni in Portugal match nga te kha a khel kim vek ani Spanish club Mallorca player poimo Samu Costa kum somni pangami po hi kauzinga atela ani hian anram senior team tan hian kum sangni somni pali khana khel tana match li a khel ve to ani po hi FIFA World Cup a ala in lan mi lo PSG midfielder poimo João Neves kum somni pakhat mi po hi Portugal hian an thlau thlaphal bik lova an kautel ani hian kum sangni somni pathum khan anram senior team tana khel tana tun thleng hian voi somni pakhat a khel ve towa Nations League champion no moi voi khat a choi pui to World Cup a ala in lan lawani PSG midfielder poimo Vitinha po hi kauzinga atela ani hi kum somni paruk mi ni in kum sangni somni pani atang khan Portugal senior team tan hian ain lan tana tun thleng hian match somthum pasari a khel ve to H level a European Championship under 19 le under 21 ate anram team runner up ani pui towa Portugal senior team hi Nations League a voi khat a champion pui to ani kum sangni somni pani FIFA World Cup a khan Portugal tan match thum a khel ve man bok Manchester United captain Bruno Fernandes po hi kaulo phalchi ani lova ani hi kum samthum pakhat mi ni in Portugal hian an player poimo hi an kawa ramtan thataka inlan theitura be sei ani Bruno hian kum sangni som pasari atang khan anram senior team tan a khel tana tun thleng hian match somriat pasari khel to in Nations League a voi ni a champion pui towa World Cup voi ni khel to in sangni som pariata khan match ni a khela sangni som ni pahnia ero match li a khela avain Bruno Fernandes hian FIFA World Cup a hian match ruk a khel ve to ani Manchester City player poimo Bernardo Silva po hi kum samthum pakhat mi ania kum sangni som panga atang khan Portugal senior team tan ain lan tana tun thleng hian match za pasari a khel to ani Portugal tana match khel tam berpol ania ani hian under 21 level a kum sangni som panga khan Portugal team European under 21 championship a runner up ani puya khami nu khan Portugal senior team UEFA Nations League a voi ni champion puyen FIFA Confederation Cup a pathumna voi khat ani pui boka
Bernardo Silva hian kumsang ni som pariat FIFA World Cup a khan Portugal tan match li a khel mana kumsang ni som ni pahnia match nga khel lein ani hian FIFA World Cup a match kwa a khel to Portugal hian forward player hi pariat an kawa Al Nassr forward kumsom ni paruk mi João Felix hi kauzinga telin kumsang ni som pakwa atanga senior team ta na khel tran tun thlenga match som nga pahni khel to ania Nations League no moi voi ni choi to ani bok World Cup a kumsang ni som ni pahnia khan ain lana Portugal tan match li a khel ani Sporting player poimo Francis Coutinho po hi kauzinga telin ani hi kumsom ni paruk wanglai hun mangchan mek ania ramtan kumsang ni som nia senior team ta na khel trana senior team tan hian match som pasari a khel to ani European Under-19 Championship a kumsang ni som pariata Portugal a champion puya Nations League a senior team voi khat a champion pui bok ma se FIFA World Cup ero ala khel ngai lawani Juventus player Francisco Conceição kumsom ni pathum mi player ball thiam le cherang tlan chak tak mai po hi Portugalin anram tan inlan tura an kauzinga atela kumsang ni som ni pali atanga Portugal senior team tana inlan tan ni in tun thleng hian match som panga a khel towa UEFA Nations League a voi khat a champion pui to FIFA World Cup ero kumin hi a voi khat khel na turani Chelsea forward kumsom ni paruk mi Pedro Neto po hi kauzinga telin kumsang ni som ni atang khan senior team tan a khel tana tun thleng hian match som ni pathum a khel to Nations League no moi voi khat a choi towa kumsang ni som ni pahni FIFA World Cup a khan Portugal tan kau theilawa omin ain hliama wangin ain lan ve theilawa Portugal squad apo atel ve talawani kha AC Milan forward kumsom ni paruk mi Rafael Leo po hi kauzinga telin ani hi Portugal tana player poimo ni tura ngai ania kumsang ni som ni pakhat atangin senior team tana khel tana tun thleng hian voi somli pathum ain lan to kumsang ni som paruka European Under-17 Championship a Portugal a champion puya sang ni som pasari le sang ni som ni pakhata te khan Under-19 le Under-21 European Under-19 le Under-21 Championship a runner up ani pui le a senior team ero sang ni som ni pali som ni panga season khan UEFA Nations League a no moi a choi pui ani hian World Cup masa kumsang ni som ni pani FIFA World Cup kha khata khan Portugal tan fe chuakin an player poimo ania match nga a khelani Spanish club Real Sociedad player poimo Gonçalo Guedes kumsom ni pakomi po hi an kautela ani hian kumsang ni som panga atangin senior team tana khela ma se regular taka ain lan lo awangin tun thleng hian match somthum pathum chau ala khela Nations League no moi voi khat a choi to bok World Cup a hian kumsang ni som pariata khan match li a khela kumsang ni som ni pahnia ero Portugal tan inlan tura kauzinga atel phak lawa kumina ero kauzinga atel vele tathung PSG forward kumsom ni palimi Gonçalo Ramos hi kauzinga atel boka kumsang ni som ni pahni atanga senior team ta na khel tun thlenga match som ni pali khel to ania ani hian kumsang ni som pakwale som ni pakhada te khan European Under-19 Championship a Portugal team runner up ani puya senior team hi UEFA Nations League a nikum khan champion no moi a choi pui bok FIFA World Cup hi voi khat a khel towa kumsang ni som ni pahnia khan ni in khamitum khan match li a khelani Portugal captain Cristiano Ronaldo kumsom li pakhat mi tuna Al Nassr tana khel mek hi Portugal tinga event tu ber ania ani hian kumsang ni pathuma changdai to khan Portugal senior team tan a khel tana tun thleng hian match janhi somni paru khelin Portugal tana golkhung tamber le match khel tamber ani kopa kum in World Cup a hian tima aom pui then khat hi afa terual an hial ome chutiang vel khop chuan kum lama anin thlawani Ronaldo hian Portugal senior team hi kumsang hi som paruka European Championship a champion puya sang hi som pare som pakwa season le sang hi som ni pali som ni panga season a te khan Nations League a champion pui bok ani Ronaldo hi chon kumsang ni paruka tang khan FIFA World Cup ala khel zara sang ni paruk World Cup a debut World Cup a khan match ruk khelin goal khat akhunga kumsang ni som FIFA World Cup a khan match li khelin goal khat akhung leya assist pakhat anei tel boka kumsang ni som palia match thum chau khelin goal khat le assist pakhat aneya kumsang ni som pariata match li khelin goal li akhunga assist nei lo ma sela match a khel zat goal akhung ani tichon kumsang ni som ni pani FIFA World Cup a khan match nga a khela goal khat akhung Cristiano Ronaldo hian FIFA World Cup a hian match som ni pani a khel towa goal riat khungin assist pani aneya match som ni pani atang hian goal contribution hi som aneyani
Ronaldo hian FIFA World Cup tum nga a khel towa kumin FIFA World Cup hi tumruk a khel na tur ani Portugal team a hian goalkeeper a chuan Diogo Costa hi an rin rol an number 1 tur ani le dona kum sang ni somni panga UEFA Nations League no moi an choina konga tholok tak hi Portugal tan apoi mo le don defender a Manchester City center back Ruben Dias le Sporting center back Gonçalo Inacio te hi tuna an team kai shwe tu Roberto Martinez kai shwena hnuaya hian anin kop rem fu maya World Cup a po hian anin kop chot ani po in amak lawang in hre chiang to partnership nei tha an ni fullback lama hian Diego Dalot Nelson Semedo le João Cancelo baka Mendes te hi in elna zual tura beisei an nia midang hi chu du than masa an ni kher lo mai thei midfielder hi an thazuala Portugal team a hian an thatna lai ber soidon ta ila midfield hi ani arin om heta hian rin tlak tak tak langsar le an khelna klapa in nga na thiau an kau khom João Neves hi PSG player poimo ania gema langsar vu si lawa tangkai langlo lama team chakna tharui ni thin ani PSG manager Luis Enrique me poina a thlau thlak phal lo PSG a bultan tu nget jinga ada nga thi Portugal hian an thlau thla phal bik don ni ma se thlau thalo ta sela tunge anek chuang ael pui te hi an theu neu lova Vitinha thiamzia PSG game a khai ne thin zia te kan mu thina ani hi chu khoi ram tan po khel sela bultan tuwa atel thayang a ti tur khopa theina nei sang thiam le fing ani Bernardo Silva la hi Manchester City game khai pa ni thei khopa thiam experience nei thabok si ania ani kher hi chu Martinez an a thlau thlak phal arin om lo Bruno Fernandes hi Manchester United khai pa tun season Premier League ka assist nei tamber Premier League chanchina season khata assist nei tamber record ni rual tu khum thei tura match khat mabak la nei cheu ania Bruno hian Portugal tan hian bulatan arin om Ruben Neves le Samuel Costa te ero bench lualum masa thin tu anni arin oma mase anni po hi an thiam tok chu wangin thachang dol tu thaber pol anni thei hia lang Ruben Neves tak phei hi chu Martinez hian adu sak leya Khelh na hun asiam sak fowa chu wangin Portugal tan hian bultan tu zinga telve lol thei reng ani Portugal manager Roberto Martinez hian Portugal hi kumsang ni somni pathuma tangkhan akai shruai tana tun thleng hian match somthum pariata akai shruai towa voi somni pariat achak pui voi li draw nein voi ruk an tloma match somthum pariata tang hian Portuguese player somli pariat loi akhel tira Portugal a hian achhor rim ber chu Bruno Fernandes ni in match somthum pali akhel tira match akhel tir tamber dot te chu goalkeeper rin rol Diego Costa an center back Ruben Dias le an captain Cristiano Ronaldo te hi an nia match somthum theup an khelani Bernardo Silva le Vitinha te hi achhor rim zual ni bokin match somni pakwa ve a khel tir towa Ruben Neves hi kan soi to ang khan amang tam hle boka match somni pariat a khel tir to an forward tlan chak Rafael Leo hi match somni pasari a khel tir to boka Nuno Mendes le João Cancelo te hi fullback a chuan achhor rim ber an nia match somni panga ve an khel Nelson Semedo po hi achhor rim hleya match somni pali lai Martinez an hnuaya hian a khel towa Diego Dalot po hian match somni pathum a khel ve bok chu wangin Roberto Martinez an akai shwai tona atanga kan chut ani chuan Portugal tan hian goalkeeper a Diego Costa hian bulatananga left back a Nuno Mendes PSG defender emo João Cancelo emo hian bulantananga right back a Semedo emo Diego Dalot emo hian bulantan arin omani Cancelo hi dingle veya a khel thei ve a Portugal a hian achang le left back a achang le right back a khel thin ti hriat tel a thabok ome Roberto Martinez hian 4-3-3 formation a man tlang puya wangin midfield a hian Bruno Fernandes Vitinha le Bernardo Silva te hi atlar arin oma anni pathum hi midfield a ain kop tir lo poin atuama bench a da big lovin forward lama asiam rem mai zela Vitinha le Bruno hi forward a dinglama emo veilama emo achhor mai zel chutianga forward lama atol ma tir chuan João Neves le Ruben Neves te hi mualaya mun asiam saklang puya chutiang chuan Roberto Martinez hian a midfielder thatak tak te hi Khelh muala midfield a vek emo midfield position lo dewa te emo asiam rem thina ati than ani awangin hetiang hian World Cup a ati ani poin ama khau lawang player te po hian an bel to a chu wang chuan anti than ati thei to
Bruno Fernandes phei hi chuan Martinez an hnuaiah hian match somthum palia goal sompanga le assist sompanga aneya goal contribution somthum anei Portugal midfielder a hian Martinez an ahman thiam ber chu Manchester United captain Bruno Fernandes hi ani AC Milan forward Rafael Leao po hi bultan tu nge zinga tel phak tura ngai ani boka Portugal tan Ronaldo hi a Khelh ani chuan tlarma player pathum zinga hian alaya aum ngei thina position danga an Khelh tir to ngai lo in Khelhaya tactical change an nei point Ronaldo hi chu lo thei lo ani lo chuan an Khelh tir dan anti danglam sak ve vak ngai lova au pa ve towa chu sarangin Martinez hian duat tak le thiam takin akai hruaya amor bok tu atan game build tapa inrol ve vak lova amor bok chat turin a Khelh tir ber thina anin kai hruai thiam nek le ngala chumilan na chu an statistic hi ani Martinez sakai hruina hnuaiah Ronaldo hian match somthum khel toin goal somni panga loi akhunga assist pali anei tel cheu bok chuwangin Martinez hian Ronaldo chomdan tha a hriati a hmu thiam theya game a hanti chiam lam nei meu to lo ma sela ahun te a ara tir thei tlat zel match somthuma goal contribution somni pakwa loi ala nei si chuan Ronaldo hi Martinez system a hian ala man tlaka alarin tlak le ani ti hi achianga chu World Cup a Portugal hian hmu chunzom an duwa an be seipo ani Portugal hi World Cup a hian group K a an oma DR Congo Uzbekistan le Colombia tenen anom hawa an match masabera DR Congo an machonanga adoda Uzbekistan machonin anu nung bera Luis Diaz a omna Colombia an machondon ani Portugal hi FIFA World Cup a hian an la champion ngai lova World Cup an Khelh masak ber chu kumsang khajakwa somruk paruka kha niin pathumna an nia tichuan an ol le tawangwanga kumsang khajakwa somret paruka an Khelh le chawa group stage an palklang zo lovani tichuan kumsang ni pahnia World Cup Khelh le bokin hemi kumpo hian group stage an palklang zo lova tichuan kumsang ni paruk alawin her chuaka Cristiano Ronaldo po World Cup a kan mutranta ani kha Ronaldo ain lan main Portugal hian World Cup voi thum chau an la khela tichuan Ronaldo ain lan atangin Portugal hian World Cup aw mapiangin an khel phak ta ji a Ronaldo ho hian World Cup hi voinga an khel towa kumina hian avoi ruknan an khel le don Ronaldo ain lan nuin Portugal hi sangni paruka palina an nia sangni soma round of 16 na an tla a sangni som palia group stage atangin an tla a sangni som parida round of 16 an palklang zo lova sangni somni pahnia quarter final atangin an tla vele bok ani engpo ni sela Portugal hian player an nei thalea chuwangin team base omber pol an ni a champion theitur khopin player po an nei tha a chuwangin Portugal hi tun thleng hian champion turarin kai berte jingami an ni mek ani ole khati chin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile phot ro se